arore nde o foddi e dow nemaji makko e moƴƴereji makko eno jeeya e majji nema cellal e dow diina. Nema cellal e dow diina sanga neɗɗo woni selluɗo ɓandu tawi ko julɗo ɗum ɓandu ɗon ko rewirɗo Allahu tabaraka wa taala ɗum ko nema e dow nema. En jarnamo kanko Allah jarore ndo foddi duwano ɗen annabi meɗen nuliraɓe yurmede ɓe wonɗen e jangude fi gurdam muɗum e kewkewuji koɓe doguno e dow muɗum e konko doguno e dow maɓɓe an gurdam maɓɓe ko ɗum wiyete fannu sira. Sira no wirte non ka français ko biographie, ko jangugol fi personnalité jo ko wiyete kon jangugol fi shakhsiya min shakhsiyat. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشخصيات الذين عرفوا في تاريخ البشر. eder تاريخ بندينك sitawi kohoɓe gurnam ɓenno yewtede fi muɗum tedduɓe ɓandinke ɓenno jantede ko annabi men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam woni koho on. E gandi portojo mo wona julɗo e mo windi deftere himo indi nde alkhaliduna mi'atun wa azamuhum alkhaliduna almi'atu wa azamuhum muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mana temedere ɓe fimum heddotoɓen, temedere ɓe fimum heddotoɓen e bindol, mana yewtirteɓe ha ñande ndi leydi tagga. Zamanu arata ngu tawata fi ɓeɗo andaka e gunɗo zamanu ha ñande dargal dari. O windi fi ɓen ɓe temedere, o wi ɓen temedere ɓurɗo ɓe mawnude on fof ko muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tawi nonno e maɓɓe annabi nuhu, hino e maɓɓe annabi ibrahim, hino e maɓɓe annabi musa, hino e maɓɓe annabi isa alayhi salam, o jantori hen annabi yusuf. Mo janti nder ton yimɓe patron ɓe scientifique ɓen wano Isaac Newton en, Albert Einstein en e wawɓe ano ɓen e lamɓe kadi arɓe ka hoore leydi ɗo wano Firawna en, wano Numurudu en, mana yimɓe arɓe ɗo tun lolli tawoɓe ɓe ari fi maɓɓe tiiɗi mawni hantay bindi ɗin yimɓe ɓen jaɓodiray jiilan ba'da jiilin, giral ɓawo giral fi maɓɓe. O wi kono ɓeɗo fuu hay ɓeɗo fof ko accuɓe battiji, hay sincuɗo wano Shaolin on, Shaolin inde mum no nder ton, wano sincuɓe wano fi o ballon football en, lanɗo Uruguay wonnoɗo on inisinoɗo ballon on ha hewtiroy Angleterre ɓe yewti fi ballon inde on no ton. Awa ɓenɗo fof ko yimɓe waɗuɓe piiji ɗi heddoto ɗi ɓooyay jaɓodirede giral ɓawo giral, kono wi'i yimɓe ɓen fuu ko ɓuri mawnude ko acci batte e nder sa'i ɓurɗo raɓɓiɗude ko annabajo islam on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sabu eɗen gandi nubuwa e risala on fof ko duuɓi jeɗu 23 ka, kono e nder duuɓi 23 oɗo haraka annabawiya alsharifa alkarima wiyeteɗo islam mo Allah nulidi oɗo nelaɗo men e muɗum tawi o raaɓi continent adnan fou. Isan jangugol fi ɓe ko jangugol fi ko mawni, ko ɗum waɗi ɓe wi fannu sira on ko fannu tawowo no julɗo mutori sira wo ko non o tiɗiri ka gollangol diina. No alluwa lon tigi mutori ka sira wo ko non o ɓuri yeɗɗirde ka gollangol diina, sabu o anday no nelaɗo on gollirno non e ko rewno kon e hoore nelaɗo on e no nelaɗo jaɓɓitorno non. E ɗum kadi ɓe wi jangugol sira ko aslun min usuli dinina salasa. Ɗo ngeli ɓe wi asli lasliji dina men tati: andugol Allah, ma'rifatul abdi rabbahu, jiyagel be anda jawma maggel, wa ma'rifatul abdi nabiyahu, jiyaɗo Allah julɗo be anda annabajo mum. Lasli tammon ko ɗum ko ma'rifatul abdi dinahu bil adilla, andugol jiyaɗo Allah on dina mum kan andira ka dalil. Jon non lasli hakkundejo ɗimmo on ma'rifatul abdi nabiyahu, andugol jiyaɗo on annabajo mum on. Ɓe wi andugol annabijo on no waɗi cate ɗiɗi.
andugol sunna maɓɓe on e andugol gurdam maɓɓe ɗan, andugol biographie maɓɓe on e andugol style de vie dina maɓɓe kan, ɗum wiyete sunna maɓɓe on. so a andi sira on a andari sunna on a yani, so a andi sunna on a andari sira on a lo'i. ko ɗum waɗi labudda an najma baynahuma, koye ɗum wonɗen en toriki Allah yalla simbin en o arsika en famugol ko nde jangude kon. haray ɗo ka alhijratu ila al madina ko ɗon woni ko immitoto ɗen. ko yeeso ɗo seeɗani tagrid goto 150 bon, kono en andi koye nder unwan titre alhijratu ila al madina. ɓe yetino en e tagrid mo darorɗen on, yo Allah yoɓu ceerno on al-allama al-azmi, yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude en joddi no andi no jeeya e haqqe karamokojo nde ɗa janga walli fande makko duwanagol mo, tawde o nafima o wallima ka ɗa jangu deftere karamokojo a duwanaki mo, haray hiɗa ñawli hiɗa ñaami haqqe makko. enen lagine men da kono ɗe welsini moƴƴa, goɗɗo korayen ronken duwade, ñamanen goɗɗo ronken duwanade mo, o goɗɗo janginayi ronken mo duwanade, jangen deftere goɗɗo ronken mo duwanade. mi anda so tawi ko guddan ɗan ɗuɗiɗi en han tawi hay duwa en ɗaway goɗɗo, kono en wattanayi haqqil moƴƴa. doriki Allah yalla yoɓu ceerno on ko ɓuri moƴƴude e joddi, o yafanomo jinnaɓe makko ɓen. ɓe wi nelaɗo yamirno ɓeɗo sahabaɓe bi wujubil hijra ila al madina, ɓe yamirno sahabaɓe waɗɗagol firugol ngol iwa makka yaha madina, sanga caɗele nden e ɓittende nden tiɗuno e dow maɓɓe. walluhuqi bi ihwanihim min al ansari, e yahugol tawtoya hewtito musidɓe maɓɓe julɓe ɓen kata kamɓe madina. ay ilhaqu bi ihwanikum al muslimina min al ansari bil madina, yalte makka ɗo yahu hewtito ɗon tawton musidɓe moɗon julɓe ɓen madina. ɗum ɗo tindini wonde alhijratu iza tammat shurutuha fa wajiba, fergu ngu si tawi shartiji mum ɗin timmi haray fergu koko waɗɗi. kono noon la yanbaghi an takuna alhijra li imra'atin aw li talabi malin, sabu eɗen gandi hadis on innama al a'malu binniyat, nelaɗo makuno e nder hadis on faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. amma ko wiyete hijra kon ko feringol dina mum ma wonki mum. si tawi a dogini wonki maki e warede e bonnede a feri, si a lawini dina ma kan a dogini dina ma kan a naɓika kaka hisoyta, ɗon ko fergu wiyete. ko ɗum waɗi fergu ko wiyete ko lawingol wonki e jawdi e yani e dina, tawde ko si ɗamari wonki si golla dina, o tawde ko si ɗamari dina kadi si wonki ma laaɓa ka. wonki fof ko wonki, kono wonki laaɓuki kin ko wonki julɗo on. ko ɗum waɗi si goɗɗum yani ko bonnata wonki ma kin ko ya dogu. a ɓurane laaɗo wiugol ɗo kaari en dogi, kaarijo dogi ɓurɓe mo dogino. so a tawi tun ɗe ɗo doole hewta e wonki ma kin, ma tampina e dina ma kam, ittine ga e gollugol dina kan, ma bonnane dina kan, ko ya yaltu. on yaltugol ɗon ɗaɓɓa ka fattoyo ko ɗum wiyete alhijra. joni noon ɓe wi'i qala rasulullah sa sallam, eɗen gelidinaɗo makuno e maki umirtu bi qaryatin, awa en yamirama yahugol e saare, nden saare ɗon taakulul qura, nden saare ɗon bimana hinde tumbiniri, hinde moɗi awa, hinde sengo dow kala cayɗen, ko ɗum woni ko ɓe faandi kinaya taakulon ɗo. ɓe wi yaquluna, nden saare ɗon hino wi'e yasriba, nelaɗo maki wahiyal madina, ko nden ɗon woni saare nden tigi. fa adkhala rasulullahi sa sallam alifan wa laman ala al ismi, nelaɗo naadi alif e laamo inde nden waɗugol ko wiyete kon défini, l'article défini, tentingol. ɓe maki yaquluna, nden saare no wi'e yasriba wa hiya al madinatu, a ko nden ɗon woni saare nden tigi
awa ko nden woni saare ka diina heɓoyta doole ɗon, ko nden saare woni ferirde annabajo on, ko nden saare woni wattintede annabajo on e mum, ko nden saare annabajo on darnoyta juulidde mum. Mana no ɗuuɗi ko wi ɗon kon Madina, kono fahiya madinatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ko nden woni saare annabijo on. Musidɓe julɓe tedduɓe, si yiwi e Makka, bada makkata la qariyata tuqasu bil madina ala wajhi al ardi. Si yiwi e Makka, leydi ala eɓɓinittedi e Madina, bal Allah no waɗi piiji e Madina fayda ɗi ala hay Makka, wano deƴere nden, wano kalmon deƴere nden. A hewtay tum fayda Madina, si tawi ko a julɗo, si ko kaweyo wonɗa, avion pénétri e nder territoire Madina on, a so'ay kisan goɗɗum e ma. Si ko laawol kadi wonɗa natirde Madina, no ɓattorta saare nden noon, an tigi a so'ay ko wiyete sakina e ɓernde ma nden. Wallahi Allah min noon arsikilan ɗiɗi kala, mi rewri weeyo, mi rewri leydi natugol Madina. Donc ɗum ɗo kan nangete, Allah no waɗi ɗum e saare nden. Mi sifanike en ɗo fi almamiɓe julnuɓe Madina duuɓi hewɗi, tawi fayda futuroɓe faljeyi, subaka ɓe faljeyi. Hay ka fatiya wonde ɓe gurugurunno to ɓe waɗa marsariére ha si ɓe hetta laawol ngol. Ɓe seeno to Makka wonde, ɓay ɗon kamɓe ɓe invité imamuɓe Makka ɓen ɓe ara ɓe julna Madina. Fayda imamujo wonɗo imamu Makka o aray ko imam Madina, wiyete ko imamul haramayni. Donc ɓe jaɓodiray imamu ɓen. Jon non nde imam o seeni Makka wotae mo mari toon darsu Qur'an, nde o hewti Makka o faljata. Hande journaliste ɓe gaccita e haqqil, ɓe wi ya cheikh, ko fi hen ɗum nde ɗo julna Madina on faljay, nde ɗo julna Makka ɗo on faljata? Ɓe wi hey ko am, accumi yetoma. Ay Madina ngal gangunal ɗon, si anga naɓama ɗon, ko si Allah walluma gayinɗa Fatiha. Ɓe wi sabu ka darotoɗa ɗon, hiɗa andi ko batte ka nelaɗo Allah on darotono ɗon ɗum. Hiɗa andi sengo nanoma ɗon, patron on no beeli ɗon. Ɗum no woɗɗa e seeɗa, ko woni hakkude mimbar on e ka nelaɗo beeli ɗon ko rawda on. Ɓe maki ma bayna minbari wa qabri rawdatun min riyadil janna, ɗon ko wendu e beeli aljanna. Ɓe maki ta yejji to patron on no beeli ka nanoma ɗon, awa rawda on kadi wendu aljanna ɗum ɗo ɗon. Hiɗa dari batte ka patron on darotono ɗon julna, a sikkude ɗum hoyayi. Ɓe wi joni awa an journaliste jon, imagine ɗo joni min mi jande daroɗa julnugol, anditami ɗo ka saffe aranoma ka nanoma ka ñaamo, kono gerdata. Journaliste joni mi panikoto. Ɓeyni awa ɗo noon komo Allah janɗi windere nden gon no beeliɗo, eɗa sikkude ɗum no weli fii. Mi mana hima on Madina ko saare waɗande barki. Jon non nelaɗo maki nden saare ɗon tanfi nasa kama yanfil kiiru khabathal hadid. Saare Madina nde laɓɓina yimɓe ɓe, nde laɓɓinira yimɓe ɓen wano yiite laɓɓinitta noon jandi saga ukkaka nder biwɗi. Oɗo ko hadis mo Bukhari e Muslim filli. Yon noon ɓe maki ɗo kharaja as-sahabatu radiyallahu anhum, sahabaɓe nelaɗo ɓe yalti, ay jama'at arsalan. ɗo ɓe janna e woni kalima jadida min al-lughati al-arabiyya, ko vocabulaire. Arsalan ay jama'atin, ko ɓe dente. Sahabaɓe noon yalti joni i Makka fewtiri Madina ko ɓe dente jamaji. Ɓe wi mutakhaffina, ko ɓe suuɗiɓe kadi, ko suuɗagol. Ɓe mana na yaltugol kede teɗɗande wiya teddugal mo min mi yahi. Ɗandi woɓɓe no wi fi Seydina Umar, kanko o wayni no fof, kono riwaya on e yiyay joni yeeso ɗo, kono ko suuɗagol yalta, mutakhaffina. O wi mushatan wa rukbanan, ko ɓe seppoɓe e waɗɗiɓe. Woɓɓe yaltidi e geloɗi mum, woɓɓe yaltidi e pucci mum, woɓɓe yaltidi e bampucci mum, woɓɓe seppi. Wa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nelaɗo kañum ñiiɓi, kamɓe ɓe lutti awa, ɓe lutti Makka, yantazirul izna lahu, heɓe habbiti newnanede ferugol kamɓe kadi. En famay ɗo goɗɗum, nelaɗo yamira yoɓe yamir sahaba ɓe yoɓe feru, kamɓe ɓe yamiraka taw.
ɓe habbiti nde yamirore min allahi bil hijrati immorde ka Allah wonde ɓe firu ko ɗum waɗi ɓe andina e wonde nelaɗo nden ñande sahaba yaltuno makka ha yeeso ɗo makka laaɓuno pos ha heddi nelaɗo e aboubacre e tawo ɓe ñoƴƴama wawari yaltude al mustadafuna min arrijali walwildani wannisa'i allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha ko ɓen ɗo heddino jono ɓe wi qala albara'u bun azib oɗo radiallahu anhu o maki awwalu man qadima alayna min ashabi nabii sallallahu alayhi wa sallam ko atti men ɓen fo menen sahabaɓe nelaɗo ɓen yahugol ngol madina mus'ab bun umairin ko mus'ab bun umair ko hikke makko wabnu ummi maktumin bunɗo on ibnu ummi maktum wabnu ummi maktum oɗo abdoullahi ibnu ummi maktum ko non o wiyete ko abdoullahi ko oɗo wonno sallijo nelaɗo aranu bilal bun rabaha ko abdoullahi ibnu ummi maktum jippitani bilal e tawde o nanirayno nelaɗo konguɗi fi bilal ɗigi no hawni mo joni ko kanko nelaɗo adi toɗɗade yo noddige kono o jonni bilal aranuru ɗum o hujjinori kanko ko bunɗo nelaɗo jaɓanimo ɗum ɓe maki o cippitike ani cippitagol e teddugal mum fiyo siɗɗo mum teddugal ɗum ko sadaka ɓurɗo mawnude sadakaji buye me wawata ɗum ka cippitagol e teddugal mum fiyo goɗɗo teddu jonnon o wi e ibnu ummi maktum summa jaa ammaru on tuman kadi ammaru kadi aroyi wa bilalun e bilal wa saadu e wiyeteɗo saad on ɓeɗo koni ɓe yaltirno mus'ab bun umair awalan wa ibnu ummi maktum summa jaa ammar wa bilal ammaro e bilal kadi feri to geli ammaro oɗo ko ɓenta kon c'est un croyant accidenté neɗɗo hawruɗo e tana molanaɗo ko babay mum wara nene mum wara ɓengure makko fop henda wara kanko pet seydna aboubacre eti ha hettimo itti jawdi fayda ko runde fof ko wiyete ayde jiyaɓe fof ko sodete hettirimo kala han ɓe wi ɓe waraymo makko yasir ben makko adi yadde shahid gorko yumma makko sumayyatu ko ngadi yadde shahid kala neɗɗo awwalu shahidin fil islam yani oɗo shahida fil islam ko sumayya ummi ammar ɗuɗanne larsulam makayno ɓe rewayno ɓe maka sabran ya ala yasir sabran ala yasir inna mawidakumul janna kono yo ɓe gure yasir muñe hey fodore mon ko aljanna donc oɗo nelaɗo mako no yo yaltu lahu bilal kanki ɗo gandi moye nderer rum ɓe wara heno mo ko ɗo nelaɗo maki yo yaltu kisan ɗo e yiwɗe nge nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonde koɓe hiwande koɓe protection julɓe ɓen ɓe daari ɓeɗo lo'inaɓe tawoɓe fayda sabu ɓe luttira koɓe accire ɓe maki ono yalte tawoɓe no jogui valeur ji seeɗa no gasa no mari jawdi sabu nimɓe susata on tigui ma no mari ɓengure tiɗude ɓiɓɓe ɓe accata ɓen ɗo fo ko ɓen ɗon nelaɗo mana ɓe adi ɓe yaltini lowɓe ɓen so hay goɗɗo dara ɗo film o wiyeteɗo hotel Rwanda wiya porto no organise darno ɓe yaltinidi ɓe yaka hotel a famari ɓa ɓe ari ka hotel Rwanda ko no ɓe adi wiide ɓeni commençons par le diplomate ka porto si wano guere ni si Allah dandu si waɗi wano ndi leydi ɗo américain ɓe si addi ɗo avion je ɓe naɓa taw américain fof ha ɓe anda fo laaɓi pos si ɓe ara noon kadi ɓe dara Guinée en kadi ko gollano e américain kadi si ɓe naɓa si heddike ɓe ala nafa ɓe ge mum ɓe nayi guerde mum ton ko ñameteji ɓe addoyta e kure ɓe jonna waroɓe ɓe jonna weelaɓe donc na ɓe yimɓe fiw Allah wiyatama goɗɗo ko bonɗo tawoyama ko moƴƴo Allah wi ulaika hum sharrul bariya nelaɗo sallallah alih sallam ɓe protési miskinɓe ɓen taw lowɓe ɓen ɓe inni yalte walam takun hijratu assahabati ceerno o maki wonde ferguɓeɗo sahabaɓe wonano de sahala tan ko hoyi hani an ko newi
ɗum kam wonano fergu mum hoyano newanoki bal kanat sabatan fergu mum latinoko ko satti bi haysu ka tawno kanat quraish latino tada'u kulla al araqil heɓe wallinayno ɓe wallinno kala sakkotoɗi ɗin peggale ɗen wiyete arqala ko o borno ko yiyoto ɓe waɗno kala borno o andi wano o dudan ni no keligoɓe na ɗo rewetake ara ɓe waɗi pontinje mo rewni ɗon goto mum wacca ɗon pineje ɗen wiyete araqil mana ɗo ko faada ɓe waɗi check point ji ɓe sakki fewta julɗo hay goto yaltu makka arqalaji mana jam'u arqala ko araqil ɓe waɗi ɗum litahula duna hijratihim litahula fiyo ɗum haɗu ɓe wonta angal ferugol sahabaɓe fiyo ɗum heeduɓe e ferugol ngol wa hajara abu salamata abdullahi bun abdul asad oɗo neɗɗo wiyeteɗo abu salama abdullahi bun abdul asad abu salama ko ɗo jombuno ummu salama mo nelaɗo sallallah alih w sallam jombi on daruɗo de oɗo o seedi e sonnajo no jibinani mo ɓiɗɗo no wiye salama nelaɗo jombi sonnajo on kono mo andi ko haqqe sonnajo on ɓay ɓe seedi yo o jombe mo andi kadi sonnajo on heɓi teddugal ngal o hani weltorde ɓurɗo mo ƴetti sonnajo on tata mum ɗum o saloraki dina kan sabu on ɗum andabajo ƴetti sonnajo mo ƴettuno on jaka gonga wona ko woni hakkude ma e jon gonga on kon darata ko gonga on darata ka ara ko fewno men jombuɗo ɓeggu goɗɗo mo seedi sago makko waɗugal accident woyo wiye ko gadi mayde ka ko ɗum do ndigi yeloto no fanɗi weltortoɓe jombuɗo debbo mo seedi ka no fanɗi kono si ɓernde no moƴƴi a tawi ƴettuɗo mo on no ɓuruma an yeɗɗude ko hani ko ya welto ɓay ko cergal waɗi o jombi mo ka cingal waɗano ko debbo ma awa kadi pullo futa wiye hay goto jombata debbo goɗɗo oɗa wondude makko han ka Allah muyi ɗon mo Allah muyani o mo hendoyto mo on waɗi walamma kada zaidun minha wataran zawwajnakaha o wi on tuma wa amiru bnu rabi'ata wa ma'ahu zawjatuhu oɗo teno wondi ɓingu mum layla bintu abi hasmata oɗo tawi kañum no wondi ɓingu makko no wiye layla bintu abi hasma wa hajara banu jahshin radiallahu anhum on tuma nde ɗo ɓengure banu jahsh ɓeɗo ɓe fof ɓe yaltuno mawɗo maɓɓe ha e paykum maɓɓe ɓe fof ɓe ferno nde ɓengure ɗo noon ko waɗi ɗo gandi ko ɗon e jangirande ɗe yimɓe ko fi tadlisatiji ɗin ɗa andi no woodi yewtoɓe tariha islam o ara ɓe tundinimo eɓe renversi mo si a anda ko selli kon ko ɓe jonno e ma woma ko nanɗa wo ko ɗum ƴettata ne joni ko wonɓe woni ɓe fernoɓe si tawi joni goɗɗo wi awa enen kadi hari mamirawo men no ton ko be o yeeto en ko hombo ɓe woni on ka to gandi koy no woɗɗo moƴƴinoɓe tariha pullo ɗo naɓa mo ha inde kan woɗɗo jokkoɓe ɗo tariha ɓe na ko en taniraɓe annabi nuhu kono ko ɓuuri moƴƴude enen e wiyata ko fenande kono ɓe yeeto en no ɗum selliri en tariha na ko hoyɗete ko jangete ko windi waali ka donc yontigi soggu tariha o han ko andi ɗon wano wiugol ɗo en jangi tariha fulɓe ha en tawi modi misra ari fi men no anda ko gasa ɗum sa jokki defte hewɗe a yiyay batteji ɗin no sa feƴƴiri to ha ka annabi nuhu a feƴƴiri han afo adama on hari ko pullo ɗum haray be yetoɗa men ko honno wiyete ko honno pullo jeyra e makko naafi enen ka kelɗuɗo woyɗe yiɗi e jeymo haysi ko enen tigi liɓata mo hitande Barack Obama laami mi falno haɓinude goɗɗo bambe to gar watir ɗo yoti jajirawo yaho o fuuta résultat no jonna wo heyi Allah teddini en enen ɓe fulɓe wo daare kinal o ngal darontinde nden ko pullo laaɓuɗo ni eni gasi a jarama kono min komi humpiti kon fi Barack Obama ko yiwdi africain kono ko Kenya noon fulɓe ɓen tariha maɓɓe on jogodira e Kenya hiɓe takko ɗon noon Somali hiɓe teleren Burundi yani Rwanda hakkude Tutsi e Hutu Tutsiɓe ɓen ɗum kan no anda no windi kono sengo Kenya on to min mi hawrare mum
awa naya daru no wodi yimɓe labaɓe tawɓe na fulɓe so yi somalien o yi éthiopien e ɗuma ami no wodi kadi fulɓe ara na labaɓe tagudi kono ara koɓe fulɓe si naye daru kono ko kelɗi wo ɓe ɗuma no tawi pay kunno fija ɗo ballon nayi woɓɓe no yewtani hanke ɓe wiwo daro tun kay sa yimo tun anda yo ko enen bon no hawni ha feƴƴiti kerol ko ɗum goɗɗo hiwrino Taylor fewdo guerre Sierra Leone wo good morning uncle Taylor ini wo who is your uncle wo your grandmother might be a Fulani Taylor wi fiyen ɗum wo par ce que iɗa laba iɗa nandi e tanirawa men Taylor tawi oɗo ko dandede faala Taylor wi yaw acce oɗo hay son taƴari horde you can go andi woɓɓe no kalamante ni kono piiji ɗin kan si bindi ala o ta nato e wowlugol ɗum na ɗum habbo fennede jaɓoya kadi fennede edan ɗo andugol ɗum no moƴƴi nde ɓe gure ɗo Banu Jahash ko suudu esiraru nelaɗo ni sallallahu alaihi wasallam sonnajo mo sahabajo jombuno on seedi e mum Zainab bintu Jas koye nde ɓe gure ɗo jeeya ummuna Zainab bintu Jas mo Allah resinno nelaɗo waliyu ala neɗɗanke oɗo ko nela Allah wonno waliyum falamma kada zaidun minha wataran zawwajnakaha ko Allah direct hokkitini mo hokki mo nelaɗo idan nde ɗo ɓe gure kadi ɓe feri